trebaš ostati ovdje i brinuti se za Aragorn. Biće mi čast. Predajem ovlasti princu Hansu. Došlo je i ispravit ću ovo. Jesi li sigurno da je možeš vjerovati? Ne želim da nastavnaš. Ona je moja sestra. Nikad me ne bi oslijedila. Nešto mi govori da si više kućni ti. Ma, znaš što? Zanima me jeste li vidiš neku djevojku ovdje negdje? Kraljica možda? Misliš na kraljicu koja je skrivila snježnu oluju? Tu kraljicu? Da. Vidio sam je kako ide prema Sjevernoj gori. Sjevernoj gori? Ja sam princeza Ana od Arendela i želim da me odvedeš na Sjevernu goru. Ja sam Kristof Bjorkman, ni od kuda posebno i ja ne vodim ljude po gorama. Vodit ćeš me ako želiš da zima prestane. Dobro onda, nego... Daj mi reci, ti što kraljica porupala i sve smrznula? Pa, ja sam kriva za to. Zaručila sam se, ali ona se uzrujala jer sam ga bila poznala, znaš, već taj dan. I nije nam htjela dati blagoslov, još... Čekaj, zaručila si se s nekim koji si upoznala taj dan? Da, uglavnom, ja sam se naljutila, pa se onda ona naljutila, pa je pokušala otići, pa sam je uzela rukavicu. Jer ti to meni hoćeš reći da si se zaručila s nekim koji si upoznala taj dan? Da, sjediš na ušima, a stvar je u tome što ona rukavice nosi cijelo vrijeme, a ja sam mislila da je to možda zbog prenoštine. Zar roditelji nisu nikad upozorili na strance? Naravno da jesu. Stop!
sen